Ono što se tiče izložbe same, je da će ona posle mesec dana u Rimsku iluminaciju biti prenešena u Beograd, gde će biti oko 3 meseca izložena gledanju turista, ljudi koji to zanima, ljudi iz struke, i onda izložba u punom iznosu, znači 180 eksponata dolazi u grad Niš, s obzirom da muzej u Nišu ima više JM nego muzej, nema prostor, u dogovorima smo, odnosno u finalu dogovora sa kompanijom Philip Morris, da se u objektu, onaj prelepom objektu Stare Duvanske, sa prednje strane iz bulevara, tu postavi izložba. Danas ćemo ići, imamo dogovore oko obezbeđenja, kombinacija žandarmerija, oni određeni muzeološki uslovi tipa temperature, osvetljenje itd. I ta će izložba biti otvorena, što se tiče Niša, dolazi u Niš i zvanično se otvara 4. oktobra. Ono što je važno, da vam prenesem odluku koja je donešena na Svetom sinodu, koja je njegova svetlost pre 2 dana saopštila, to da će taj najveći crkveni religijski skup, gde treba bude prisutno preko 20 patrijaraha, znači poglavara pravoslavnih crkava od Jermenije, Rusije, Etiopije, Egipta, Antiohijskog, Sirijskog, etc. Biće održana 6. oktobra, znači 2 dana po otvaranju izložbe. Biće održana ispred crkve posvećene Svetom caru Konstantinu i Svetoj Jeleni i parku koji se nalazi ispred. Očekuje se ogroman broj ljudi koji će doći i to će biti, što se tiče religijske, crkvene strane, vrh događanja u godini Edikta.